Hei tērā wiki puta mai ai te whakatau a te rōpū whakamana i te tiriti, e pāna ki te tono a te kōhanga reo, kia kaua rātou e kuhuna ki raro i te mana whakahaere o te tāhuhu o te mātauranga. Hei tā te kōhanga, tukuna mā te Māori anō te kōhanga reo e kawe i waho atu i te hītau o te tāhuhu o te mātauranga. Koera hoki te kōrero i kawe atu ai e rātou ki mua i te kōmiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i te rānei. E kore he pūtake i tu atu i te hauara o a tātou tamariki, hei whakakoikoi i te ārero. I wonder whether there's justification for an existence of a Families Commission and a Children's Commission and some other commission. You know, we spawn them out like, you know, sausages out of a sausage machine. Kei te kōrero ia mō ōna wheako ki te mahitahi i waengai nā tari Pākehā e kawe ana i nā kaupapa hei whakaora mai i te tamariki Māori. But when we're investing billions of dollars into fixing education, billions of dollars into fixing health, billions of dollars into fixing crime, we have to wonder why we're getting worse rather than better. He wahine e kore mōhio ki te noho i runga i ona ringa, ko te kaupapa nui ki aia, ko te kōrero kanohi ki te kanohi, reo ki te reo. When we're talking whānau, there are people in the room who see that as a specific Māori thing and so they switch off. But then when we get into families, they all switch on. Me pēhe atu hoki te whakamārama. When Māori are talking whānau, we're talking families, for goodness sake. We're talking families. And when the non-Māori sector is talking families, they're talking whānau. Kei roto i enei tohu ki nā mema pāremata, te whakatau e hia ana ia mo te kōhanga reo. An appendage to that one, an appendage to this one. At the end of the day, nobody listens. I nā ko te tūmanako, hei kia iritana tāwhiwhirangi, kia aro mai te rōpū whakamana i te tiriti ki tērā. Kia whakahoki mai te kaupapa te kohanga reo i whakatonge e ngā kaumātua. Ki riro i roto te ao Māori kei reira te oranga, nā reira, noho mai rātou te kawana ki te tautoko, kaua rātou i utaina mai rātou, tikanga. Te ahua nei kei roto te wiki e heke mai nei, ka pua wai nā whakatau a te rōpū whakamana i te tiriti. Tēnei Molyneux, te karere. Hoi nora e te iwi kua hinga tētahi o ngā ihu one i tūai te kōhanga reo, a Jean Puketapu. Ko Jean rāua ko tana tāne a Kara Puketapu e tahi i whakatū i te kōhanga reo tuatahi o te motu ki Puke atua i Wainui o Mata. No te marama o Painga Whāwhā i whakanui ai taua kōhanga i tōna huritau toru te kau. No waikare moana ke a Jean Puketapu e waru te kau mātahi ngā tau, engari i te whanganui ātara ia mo te nuinga o tōna ao. Ka takoto tōna tū pāpaku ki Waifetu marae. Ka ti i rāpoi atu ngā ringa tanga o Parahia mo te reo Māori ki te whanganui ātara i te rānei, ki te whakanui i te 25 tau o ngā mahi i mahia, i o kawa mai ai te reo Māori ki roto i tēnei whenua. I reira etahi o te hunga i kohi i ngā waitohu 30 mano i ngā wā omua, kia tīmata noa ai te whakaoranga mai o te reo Māori. Kōrero hia. Tahe roa toro wha. Wēnei te korikori o te reo i e nei rā. Engari hoki whakamuri whātekau tau, anei te tino hiahia mo te petihana reo Māori. Ki auru ki te reo Māori ki roto i ngā kura katoa o te motu. Ahakoa ka hore anō i eke ki te hiahia o te petihana, kei te kite ko nauri whakaheke kei te kawe i te reo, mā te aha ki tērā. Ko ngā mokopuna o rātau i tāi ki te aroaro pāremata i tauara, e ko ngā mokopuna nei kei te kawe kei te kawe nei i ngā mai, i ngā kete. Engari, koe nei te whakatauki a te uenuku rēne i mau ki te whatu manawa, hei arahi i a rātau i roto i nā piki me nā heke. Ke tāi au ki te aroaro te atua, ka ui mai te atua kia hau i pēhea tia koe i taua taonga nāku i huatu kia hoa. Nā re kai a tātou katoa te mai, te whakaoro i te reo. Ko te nuinga o rātou mā i kawe atu i te petihana reo Māori ki Pāremata, ko wehe atu ki tua o te ārai. Kāre anō kia whakamanahia tō rātou hiahia kia uru te reo Māori i roto i nā kura katoa. Nō reira, hea hoki nā hua i roto i nā tau, a kei te ahu te reo Māori ki hea. Whai atu i te whakamana, te ture whakamana i te reo Māori roto i Aotearoa, nā ko tāia te karere ki runga i te TVNZ, te kāia i runga i Pouaka Māori, wēnā ngā mea i moi ahia e rātai.
ko pēhea hoki te ora o te reo Māori. Harai te mea kai te paire wātu, engari he pai atu I te korerawa. Nō reira, kai ngā mokopuna o Nāia nei, te mahinui, Peata Melbourne, Olo. te karere. Olo. Nō reira, e rua te kaumārima tau kua hipa, engari heha ngā hua kua puta I te ture reo Māori me ngā kaupapa whakaora reo ki te kura kaupapa Māori tuatahi ki ro Taone Nui ara ki te kura o Hoaine Waititi. Kei te ahu pēhea, taua kura I e nei rānei. Ko nā ranatira mō āpōpō. Nā kai kawe I te reo Māori ki roto I nā tau e haere ake nei. Whae ana te ki te ioki taina, I ngā tamariki pakapaka e kui mai ana ki te kurakaupapa, I te kurakaupapa nei. E rua tau I mua I te huana mai o te ture reo Māori ka whānau mai a Hoani Waititi. Ko ia te kura reo Māori tuatahi hurinua I te motu. Kua tipu ia mai I te kore ki tōna pua waitana I e nei rā. Ko te ture kai te pepa, ko te reo kai te ārero, kia kaha tātai. Nō reira I puta I te pātai ki nā tauira o te tau te kaumātoru, kai te ahu pēhea te reo. Kai te tipuhare te reo engari, kai te ngaro I roto I a mātou te hunga rangata I te hikaka ki te ako, kawa ki te ako I te reo engari ki te rukuhia te hohonutanga o te reo. Kia mātou ngā tuakana, ko te mea nui me whakatauira, ki o tātou teina, o ki oki teina, ki o mātou teina. Me pewhia te whakamai te reo kia tika. E ai ki nā tauira o tēnei kura ko te whakautu ki tēnei pātai, kei roto tonu I o tātou ake ringa te reo e noho ana. I te kore ngā pakeke o tēnei ra, ka kore ngā rangatahi e riro ai tērā āheinga. Kai a tāua te mahi nui. Hei tā Rawiri Wright ki a mau ki nā kupu a tā Hemi Henare ko te reo te Māori o te mana Māori. Rā paira tā whai te karere.